E te iwi whakanui a Rahera Shortland, pou o te reo Māori i tōna huritau iwa te kau i ngā rangi whakatānei. Ko ia tētahi kua ua atu te wā e whakapau kahana ki te whakarauora me te whakaako i te reo Māori huri noa i Aotearoa. He tūpuna whāea, ngā kaunui ki te whakaora mai te reo kōrero Māori o te tini me te mano. Nei kori ake tō mātou hepara nā, hei arahi i tēnei māpu, tēnā koe mā. Mā started Ngā Tūmanako o Kahurangi in 1987, and it was the first total immersion unit anywhere in the world. It was groundbreaking. He nui ngō mātou ka karangahia ko māma, ko mamam rānei. I te mea ai, nānei tiaki a mātou, manaki a mātou. Ko tōna ingoa mōku, ko Pēpi, ai wana pipi o te kaupapa. I haere mai me taku iwi nei o te Aotearoa. Haere mai nei, ana, ko ai ana o te rangatira i roto i tēnei kaupapa o te Aotearoa, ana ko ai noho mai nei, rāua tahi ko te waihoroe. Ka whakanuia te huringa tau iwa te kau o te tupuna whāea nei no ngā puhi ki te marae o te māhurehure. He pou whakangungu i te tini o ngā reanga ātārangi, ngā reanga pauako, kaiako, haere i raro i aia. Nō reira, ka hoki au aku mahara ki tana whāea. Ko ia te pūtakenga mai o tēnei iwa te kautau. Nāna Rahera i poi, tangata noa, ka tukuna e ia ki te ao. Te mōhi o te ao Māori, anei te tahi ka tāpaia hei pīkau i ngā wawata, i ngā pepeha o te ao Māori mo tana reo. Going into Pocket Kohe High, my older brothers and sisters will say, oh, watch out for that lady from Apui. Koni atu i te hāwhairau tau e whakakā nei te reo o ngā tupuna ki roto i te tiri. Me tana mārama tonu, te mārama o te whakatakoto i te rākau, o te whakakōrero i te tangata. Ki au nei, ko te āhuatanga ki ai, e harai te mea i whakaako i te reo. He whakakōrero i te tangata, he whakau i te rūmaki. Nō reira, ko ia te tauira, o tēnei reanga pēnei au, whai muri ake nei. Ko ngā hunga i ki te kaupapa i whakarerea e ngoi rau ko te hei kōkō. Tēnā pea ko te taonga nui kei iaia, ko te ngākau māhaki i roto i ana mahi kato. He waiata whakanui i te maruwehi o te reo Māori, pautoko manawa o te Ātārangi. Harata Brown, te Karere.